Nasi Bangla Ponjikagi Agrayan Mitirom da Hyanga Yaba Thagi Shukla Mokogi Mokhoda Ekadashi Tithi Thoi Dasi Tithi Asida Okay Bhavan Sri Krishna Mahabharat Landa Lanbhamda Tritiya Pandov Dhanurdhar Arjuna Lanbhamda Tangi Haraga Sri Krishna Sarathi Oidna Aduga Magi Lanbhamda Kuru Sagi Lenamiba Magi Laigo Singh Machimanau Singh Mapa Maton Singh Ubuda Ai Karamahana Kulai Tagada Gay Haiba Chingnaba Chawna Polakiba Chingnaba say Ashok Chawa Pap in a Karamahana Langdavata Karamai Togoda Gay Haba Kanja Hariga Mana Paidam Kulaya do Chingnabana Maramoraga Makata Tamgi Kulai Tararoyana Bhavan Sri Krishna di Antarjamini Maloina Kangi Arjun Magi Chalaba Sarathini Mana Kaliba Mana Chinariba do Loina Ufangi Manamondo Masi Ning Hankigatare Haibase Chinabam Poga Bhavan Sri Krishna Magi Mabuni say Hantadanaba Lana say Kuru Katari Lana say Sodana Hindaba Jade Haibase Sri Krishna Bhavan Sri Krishna Kaleharga Arjunda Magi Hidauba Ekogi Tauna Hapa Magi Sondaribe Wakaladu Taugan Nabagi Oiba Wafam Kayama Bani Waina Mahana Arjunda Takpiki Dodo Adu Takpiki Ba Pautak Paumen Unamak Ekogi Kalida Lakadaba Manop Ki Koilan Ginamakta Ade Nungai Jai Fanaba Mayam Je Kangoro Sanu Achum Magi Makada te Karim Lite Aran Magi Matakta Chumana Joy Oiba Adhanmagi Matakta Dharmana Joy Obigi Kodamama Taibang Mebigi Tamata Tanam Gade Amase Jaroi Lanse Hemadravani Lanse Ohinda Jade Haba Bhavan Sri Krishna Kaleharga Arjunda Magi Mana Chinari Bado Nang Chinago Nang Katrini Katri Matagi Dharma de Kulai Paibani Kulai Benda Hibani Nang Kulai Sijanaba Asinangi Dharmane Adu Karma Valemsida La Nangi Karma Toka Taudragade Nang Karmana Nang Katrigi Dharma Donga Paibo Wigani Adu Nang Karinda Chinagano Haiba Sumain Toba Pautak Paumen Kayama Iwikiba Adu Wafamase John Mandho Zitarastra Madi Landa Lakpangam Damina Mai Mata Masusina Manausina Blam Henjalakpa Pandugi Matakta Ot Naiba Lam Tanjamagi Bhab Keliba Dojadam to Sasona Timba Gi Mong Sindo Loino Uriba Madi Kintu Mafam Duga Lamnunduga Taning Mana Ama Korkola Badu Madi Doman Dhorina Uwa from the Vanina Tabas from the Vanina Mana Matamduga Lading it Sanjoy Sonjoy Namagi Manaka Mana Punamoto Kongani Ada Lamnamda Uri Punama Wari Ligani Amasung Uhangani Haba Mana Hadaman Pira Herga Sonjoy na Ziterasta the Loina Wari Tamkiba Do Adugum Laba Si Bhavan Krishna Dagi Mukasri Bani Mayam Pokibado Maduna Mapum Warega Maduna Kenda Ware Harga Akogi Sri Gita Haiba Bhagamat Gita Haiba Si Larikoina Hongkibani Akogi Sonatoni Parampara Tajaba Lungsijaba Tamoina Konduna Tamjaba Bhaktabindo Laiba Singi Mafamda Masi Si Gita Gi Prabotona Sitare Harega Pariba Mio Yadeshu Magi Langjaba Punama Kokjaba Punda Paul Pangba Loina Pariba Sutamondoli Punamakisu Magi Pap Loina Koi Haba Wama Labado Madubu Jumbamore Harga Akogi Manipuri Brahman Mahasabha Kachar Jilagi Asina Hokibahi Kayama Ako Asigi Tithi Ogran Thagi Chuklapakagi Mukhoda Ekadashi Haibatithi Asida Akogi Sri Gita Ushop Palon Toduna Laksabani Ado Tahi Kuding Ekoi Mafam Hong Hongna Akogi Manipurina
इसिनाउसिना मपुंग ओइना ताबा खुंगंसिना लाइबा श्री हरि मंडपता इखोय जय अममगी ओइना पांथोकसै अदुम हाइना हौखिबा अखोयगी महासभा असिगी एजेक्यूटिव बॉडी दा लेपखिबा वारे मतुंगिना ngasi handaki गीता जयंती उत्सव से पांथोकपसे सिंगिरबोन मय लेकाइगी अखोयगी आइगा श्रीयुक्त भुवनेश्वर शर्मा के श्री हरि मंडप सिगा पांथोकपाइना लेपनखिबा मतुंगिना ngasi से पांथोकताबानी गीता श्रीमद् भागवत गीता पूजा तौबा हरिनाम सोनबा कीर्तन तौबा अमसुंग गीता पाठ सप्तशती गीता पाठ तौदुना भक्तवृंद सिंगदा ताहनबा हाइगे थौराम सिंग से पांथोकपानी हजु लोयरे दाजु हसि अखोयगी मुखदा अति तिथिदा करिगी नो ओइद्रिसे चपचाना अखोयगी अग्रहण थागी शुक्लागी एकादशी असिमक्तदा गीता जयंती आइना पांथोकपसे करिगी नो हाइना सुम हाइबदा मुखदा आबिसेदि अखोयगी मोक्ष फंगबा अखोयना मेबना मेबे मपोकसिदा अखोयगी पोक सिबगी अखोयगी अवाना लेरिबा वखन लेरिबा अमुक नरक तांगदबा हाइदि नाइबे दुनिदा अमुक हंजननबा अमुक हन पोक्तनबा मुक्ति फंगनबा वखल खानादुना ईश्वरगी नाम सोनेबा कांबुसिंग असे मासैसे माना ताइबंगदा ताइबंगे पुनसिदा मोहिना लंगजेगिबा पाप पुना पुनमक पोई अमसुंग दिन तिथि असिदा श्री विष्णु उपासना तौजरे हरगा अखोय नाम सोलगदे अदुगुंबा अखोयगी अवानागी पुनमक कोक्चै हाइबा थाजबमा लई अमा हिंदुगी अखोयगी शास्त्र थाजनबा अखोयगी मितै मचा सिंग नते अतोबा मानव मी हाइना लेरिबा हिंदू विभिन्न भाषाभाषी जाति लेरिबा पुनमक थाजरबा तिथि अमनी तो आसिगी तिथि असे अखोय ब्राह्मण महासभाना मसी अखोयगी मणिपुरी समाज के अवाना लेरिबा खंगदना हारसु खंगखंगना उरबसु लंगजेरुबा थबक कयामगी दोष दो कोकनबगे हाइदुना मसीगी नाम असे मयामदा ताहनबा सोनजबा हाइबगी थौदांग असे अखोयना पाइखतुना लाक्चबनी दोसी अजगिंबा तिथिसिदा लंगबिरेइबा भक्तवृंद वैष्णव नचिंबा आइगा सिंह खेत्री समाज की इसिनाव सिंह मरुप सिंह लंगमी रखीबा पुनमक के अखोयगी ngasiगी श्री हरि संकीर्तन अमसुंग भागवत गीता पूजा तौबा अमसुंग पाठ तौबा सिगी नाम असे श्रवण तौदुना ताबिखिबा पुनमक असिगी लंगजखिबा पुनमक कोकपुइगा ओइसनु असिमा अखोयना श्री भगवान कृष्णनि मफमदा निजेरि।